mang tu chu a hoi le te he an ichim I leng chuah atim leng chuah ding already chang mo zawton hau si asi mang tu leng chuah ding already ri lau max a hop lau COVID-19 hi damnak si mu ri lau mi zawtnak asi ni hin tiang zawtnak ichat bar asari leng chuah chan a max I hu peruk dan in mi burshial nakut itol nakut in nanhar naka itong ha kan dilak ngandam ten izom sham hau si dot minu lapa ulana han dam jaw na mo HakhaNet ni lunglom ten nen kut kan intlai na tutan HakhaNet thong kan chimding mi lang pigrak chimlai Christmas la kumthar a minung som nga tiang biakinn a pumh ding in nawl an chuah COVID-19 runvennak caah tiin sangchung a chiah chiah mi thialpiak ding in Hakhathar ni an halna in Cozah ni an thialpiak du lo Falam COVID-19 zawtnak runvennak caah max hu ning camping an tuah HBA ni Hakha chung a Christmas decoration tamh hram an thok to chung Thawng grak chimlai Christmas le kumthar a minung som nga tiang biakinn a pumh ding in nawl an chuah krifa min hani kan sun sak mi Christmas le kumthar chu minung som nga chung lau in biakinn chung a pumh ding in ramkom COVID-19 runvennak phuni thongni pukul November na lai kwa meeting an tuah naka bechanak an ngai tia kan thai hi an meeting bekhia mi chung a COVID-19 zawtnak hi khosik a akar khawh mi zawtnak a si caah November ko lakhat in December na nga tiang in chung a khum ding in ramkom ngandam nak le zanglek zongni mi zapi sin a farfel nak caah atial Christmas le kumthar to ding kong hepet la in chinram ko social minister pu parliament thangni Christmas le kumthar to ding hi nawl zu kan pek te kaulai asina in ngandam nak zongni nawl an chuah mi ning te in zul le to a haulai ramkom ngandam nak zonglai zongni minung som nga tiang ding chun nawl a chuah kau I ramkul le ram chan chawza lai zongni hining hin kan to te kaulai tia da hakhapost a achim Timnak adi tainak an lam hnu in COVID-19 zawtnak akar aliam chia zar chung khachu COVID-19 zawtnak avan zar ngai na in tu zar chung zu zawtnak akar ning atam nikhata zawtnak hi minung thongkhat le zaruk fai zong hu asichang Buddhist Paul thakhat voili an to ton mi rol ul thacham zong an ha na in minung som thum leng kai lau ding in nawl an chua piak na lai tia thai asi COVID-19 runvennak caah tiin sangchung a chiah chiah mi thialpiak ding in Hakhathar ni an halna in Cozah ni an thialpiak du lo COVID-19 runvennak caah tiin Hakhathar sangchung a tuah mi chiah thialpiak ding in Hakhathar chung a min hani Cozah sin a nawl an chiah na in Cozah lai ni thialpiak an du lo tia Thawng kan thai hi kong hepet la in Hakhathar minau roi tu pan hyang bikhuni election hlan deuh te a khan Cozah zonga thialpiak ding in nawl nak cha kan chia election adin huwa Cozah lai ni sang upan ha chuan au nai thiallo ding in an rakti na chun November na thlai kwa a an au than hai Hakhathar minung papau name card an itwa lai name card chung a passport an event lai tia an rakli than ha hi an thiallo asia chun sangchung min ha cha a ti nungai asi Around to COVID-19 zawtnak hi chatbar a foi tuk mi asi caah kale lai in atlung min ha chung in zawtnak ngai na se lo kan caah ti anung tak mi khi asi tia da hakhapost a achim Thawng hi kumkul November na hlai kwa a Hakhathar number 2 sang a mi hakcha pan hi zong Hakhathar number 1 sang a thialpiak ding in an kali check ang hak min ha ni an lenter du na lau caah sangchung minau le ang hak min ha karlak a boynak a chuah te a kan thai Boynak achuak mi kong hepet lai in kan nulak panhi number 1 sanglai a thialpiak ding in akal I black bau khat pani akham na khua boi pa an chan I khua boi pa aphak nu zong a an lenter du na lau chutik a sangchung upa zong kan kal chan I a oka a sang chin hi hi rian atwan min ha me hang zal du a han biknak lam zong asitia pan hyang bikhuni achim chap
Cozah lai ni ke an thial du lau nak hi minung itin zaw lau rang a si tia hakha peng ok zong lut lai umin u sin in thai asi COVID-19 runven leo si caah tlompal chu har nak tate a kaulai pakhat le pakhat kar a I thai thiam nak hi abepi Hakhathar min ha ga tuah ding ti zong hi khwa boi ni tuahpiak ding asi gegong he pe tlai in ne piro lai in volunteer pol ge nga tar lau ding ti asi caah minung kan I pha zaw khawlo chuna chun minung an tam deuh na in zana chun duty caah a har ngai gat to zong chu Hakhathar mi zapi foite in an lu chuah kho nak ning cha se kau tia umin uni da hakhapost chim COVID-19 zawtnak hi mizapi caah zawtnak thalau tak pai arak si hi zawtnak akar nak halau kan pong kam I zai bentuk minung an si zong a kan bom na ok asi biakinn hi zawtnak I chan bar a foi mi tar le chan saw zawtnak angai mi pol hi filfai in zau khan ding le bom ding an si na pong kam minung runvennak caah leng na chuah chana max ihu pumtling lawn ha caah an sining zau in runvennak tuahpiak na na impong I tar le chan saw zawtnak angai mi pol kha zau khan na aidin lai a harnak atong I bom a her min ha zong bom na na niam ngai in na dam mo ti phone in Thawng I hal hi an caah asung loi mi le sulam ngai mi asi shrim lai kan di lak ngan dam ding in si lo COVID-19 zawtnak in event hram gaun ha si modern guest do ara kan lengwe leu gas mi phule angyauna sausa mi te sebu oxygen in han mi le mizom han mi warning theory apun kan ngai home delivery kan pek cha a kan jo tu pau chu nen in tiang kan pe kan phor pek na lai Bệ lại nak Hakha si zong lam phone 09257158 09676518752 home delivery kan pek caah kan jo tu pau chu nen in tiang kan in pe kan in phor pek na lai Falam COVID-19 zawtnak runvennak caah max hu ning chang camping an tuah Falam ko chung athang ni pukul November na thlai kwa jing swimilam thlai khat in pathum tiang COVID-19 runvennak caah tia Falam ngan damnak jong shroinak in max hu ning camping an tuah tia kan thai hi kong he pe tlai in Falam si in ok Dr. Grang chung thang ni Tutan biakinn kan tuah mi chu max hu ning camping asi churuang a max a hu lau mi pol sin a max pek nak le max he pe tlai in chimchon biak nak pol kan tuah Falam chinmol sang lam tan nak khochung lam tan nak le Falam bazar ti in hunthum a hunma lak in max hu ning camping kan tuah
Falam khwanu khwa pa tam deuh hi marks hu an dai thlang thlama chang atuleo falam dirhmun in zawa chun ngandam nak zungni chuah mi zul phung pol hi kan zul a her tok chan asi khoi ka in ra mi zawtnak anga ti kan thailo mi zong a cha kan rel rin deuh a her chu asi marks hu abe pizia mi zape ni thai thiam na se ti sadu tha na he marks hu ning camping hi kan to nak asi tia da hakhapost a achim marks hu ning camping to nak a hin Falam volunteer group Falam minau polkom Falam plikle Falam peng uk nak zong pol ni camping to nak a bom nak an ngai tia kan thai batti mang thai tel ka si HBA ni Hakha ko chung a Christmas decoration tamh an thok Thawng ni kum Christmas caah Hakha kopi chung ummi Hakha Baptist Association HBA shreinak in Hakha krifa bupol hunma I point Hakha kopi chung chu Christmas theory in tamh an thok chang tia kan thai chu kong he pe tla in Emmanuel Baptist Church IBC pastor chan nin thang ni atang lai bantuk in da hakhapost achim HBA ni nanni krifa bu ni hi ka zon tuanvau nan lak lai ti bantuk in tuanvau an kan pek nak hun ha cheu a I chutin an kan pek nak zon cheu kha tuanvau lak in kan tem na tia chim hi Hakha kholapi Christmas theory in tem nak I adi mi budget kong he pe tla in hitin pastor chan hin thang ni bia ape kumdang a chun sipini hin temnak caah a her mi theory an ngai mi khi Christmas temnak caah an kan pek theu budget bel in chun pek chu a lo tu kumbal chu theory handing mi an kan pek lo ma le krifa bu ni a her ning cheu in tuaktan asikau tia da hakhapost achim Hakha kopi chung ummi HBA tanga hin krifa bu hlaisari an I kote lai a hin krifa bu somnga le paruk an I HBA tang ummi di lak krifa bu somsri le pathum kan si tia pastor wantling thang ni da hakhapost achim COVID-19 zawtnak hi mizai kan simhana chanbar khawmi asi ramleng lai in araklung mi sinha se ramchung mi sinha se zawtnak langtar nak sining a si chun ngandam nak zunglai a renrang in thawthan I izo filter ding hi abepi tak mi asi mizai mhanni hi zawtnak ngai ding hi kandu chewlo bantuk in tin mi ngai bu in hi zawtnak hi kartar mi zong asilo zawtnak angai mi na tiurang a thaidan nak le solphut nak ti bantukol tuah lo in than kan runvennak caah dotnak longputhe bom kaun hausi kan di lak in I bom in hi zawtnak ral hi daw kaun hausi I runveng kaun hausi kan di lak ngandam tin usi lo COVID-19 zawtnak hi I runveng kaun hausi tutan HakhaNet Thawng kan chimmi hi vial hin kan ngol ri lai dibora sungmi ka si kan lai ram phing let lang par de ngay chim lo gian măng tia xin na sung tao kan rung in te kha mun câu treo lai ko dung hoa rom ne ka do le